Ebusuya too magic eso enye. Yamamu nyina mo akwa aba mo hye biem edi moba ye fidi kese eso. Wada roma obaso ano wa subscribe ama me. Share videos ni ma afoforo nsan ka bi. Wadwen kire ne so de. Obetumi dia fa comment section honom ye bekenkan nyina edi amamo. Ebusuya arehosem bi ababeto yepono so ni nyina fa yenua bema ye friend Twene Jonas a wo ye Ghana ni mapa nanso US abrochi memu ena wo bone sisiye ebusuya arehosem ababeka yepono so ni se nipa bonfuo bi age abrante yi ekra e de friend nsem. Ebusuya abrante Twene Jonas ne video yi ena etwago ewa afidie isu amahui na arehosama anopeya too much ababeto yepono so ne se video bi circulate on social media ne so atitiro Tiktalker na eda na video no ekire se abrante nipa bofo bi abonituo amatese bra me no kasa ya kwakoya arehosem pa na too much ye boy homodi bia se Twene Jonas yonkro brebo a woni ne ewo US abrochi me bebo epre no na nkene na twetwe enkomo na nso ya bona ebia ye ntenenka won pese wo bekasa ebusuya na asemi eyampa na ne ebe ya areho be ya asefem se boni be pa na abrante Twene Jonas dia ye obi a nipa bonfo bi betumi age ne kra afri ne nsem esa ebusuya na entisa so a hwan no bebo ne tiremu pa na obe ya adwen se wodi owuo ebeto abrante Twene Jonas so ni nyina so eya sensebe yegusu afifi nsem ni mu adueduemu edi yani edi ekire madaroma ni ebefri atofom afri mu bia no ye de ba besom ewo ye fili kese eso medi ede nana afia sewa aha eye too much age ebusuya makram mra onyankopon ebo wiase de bribia wie ebedu baabi no asase pede bai okay wo prepare asase no wo mo ye den no de chinkrofo asase na wo ji wasase a don wo betra wo so no wo dominate wo okay na wo de wo mo nhyehyɛ a wo frɛ rule of law and constitution okay and the constitution no wo de ba nia mra ne kire no en necessary wo ye na nia ohwɛ so a odi wo so no ono na mra no eboa no what I say obroni the colonial masters no ye ade e beboa no enti ne mra no eboa ono okay na sisiu okay what I say enti say yen fan say yen Ghana na yeso ye wo British abrofo no ase ena abrofo no yes wo sisi ye na then what is say emra no constitution no okay ena what is sisi ye enti yempe ombiom na yempe ombiom dia sana wiase nkai nso ti o na the Ghana dey example okay if say nipeti no twa Ghana ahoche nti no mkotwai anenye sa entimi bi say na Awurade say say wo na wasi wo hene na na ono pe no ya wani beje ho ana mo enti say no na wo de wankasa opeye dia na che say Awurade beje a ope ama wo enti mra wo pamo abrofo no koi wo Ghana ha since 1957 yo sai ade no wo pamo abrofo no koi one pam constitution nso. This is the question for the whole world to hear. They have to, if they have sacked the white people to go, that we shall rule our own destiny. We want to become independent. The rule of law, which the white men are using against us to supersede us, to cheat us, to meme us, you know, they have to cancel the constitution. The constitution, you know, the rule of law. That is the main problem in this world, especially in Ghana. Oye opposition da also osisibe na onya bedu ho a ose hoye de enti 4 years ne kura na nje ho so obeko no ye beko 8 years onya 8 years ne kura kan wa sasisa no sanko say break the 8 mo denti anya woman no say anya oye na enye you are incompetent you are so and so abrofo na enye enti etu abrofo no na ye se na nia obetu ni abrofo no ya enye wo de no ubeto na uti hone de unto petru unto hwe unye hwe unya ni nyina free na wo ye you amass wealth I know the wujitum I know the wujitum
na obroni so obi te ho dia ono onye ne ye na wo de okodu ho ne dia wo say ye and no they are but they have to change if the country has gone to independence. The law of the nation have to go to independence. Okay. Now we're changing the rule of law. The constitution must be changed. No person in this world can make a nation good or bad. Nothing. She no metumaye. Okay. Chane raja sama chane. She no metumaye. O mabe dibi. Se Use we nya den no onye eye mra no ena ma onu didi ho mra no na eboa no enti se eyi wo so nko de a enya se oyi sa mra no so fio okay na wo so otu oka bosume wato petro wo to biribi a se mane koso e de a obehu okay e confirm nso obehu enti wo no we ni wo ho so sisi odidi me enti wo ba ho nso so ba no se ni odidi ni sa nyema odidi onya de ho no wanyi sa mra na ye free ho also enjoy so munyina mo ye pe. This is the problem. Enti no ono so ahokyere ne bai no ene na obako chinchi obeko nya namfo ena namfo no so no ai say na no osofo bi bai ene ye gusu bompa ya na papa bi bai o yetete ni tikese papa den osofo ade no waje mini pabu ha na so woni pa osofo bi no so yare no bai onye sofo na ayi womu no wo wirem Okay. Ena yen nananum osofo ni nananum eba ise wo peba wo pebibi ene wo kofa wo Okay. enti yesuman ena wa be ware wo enti no obe ware wo wa dominate the whole nation busani nyina enti ne ye osofo enye bibi na ye excuse me nia eseso ye onye Okay. but what I say ankese so omra no mfane ntete haban Okay. ena ono so obakoye de asori Okay. Ndi obakoye asori dia ene na obema wakoto muna obakoye basabasa enti no sanka obai na ochire no nyane nananmu ya if you say one ansa na obenya motia anatumi bi aye adwuma ma wo one just okofa ne bafie obetra wo nchen na wo so oware wo na ma na aduane na ono so anya hode na odi aye enti no emrante ne nso no won so no ba bi omokoya wokotwa ati no sa tumi na wokọ ni nchen what you say tumi no o se sa time no kai na won papa no be fa wo no onwe nam Okay. no nipa na ama ne nam mamu ata nwe nam onipa na ama ne nam what you say if so ko fa tumi ne ba se obesom no suma o som no ti say first no motia no mo atadwe no ne ade what you say na chi no fruit na se onipa na be ma sa tumi no enam aye nipa na nka sa kan titiri won di sa nam no Okay. enti ansa na motia beto a chantis kana ma ho no one motia niska oni dade Okay. deso ko bo wura obi mu no ko wia obi ska no bo wura we mu no ko wia we no bo wura wura mu aye basabsa enti hu so obi ekromfo a biribi na bo wura no enti ansa na oyi obetume aye ade na ma no deso ono ankasa na odinsini no ti we no deso motia no so bo wura ni mu okay. Send a home conclusion so bold aye no nti won so share yankopon enti ne honhom ne bai no so okay say there and send met by scanner mam no just mudi nipati and ba enti no baby obekọ bia wo hia nipa bia no kan tete no suman no ne ade no one won we nam Okay. ahaban ne ade and one thing nso no